nka series ezabana music amahure agaloko hamwe n'agaheru yihanga n'ezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mutwaro gumwe n'enkumi zonka, Zuku Smart Plus aha mutwaro gumwe na kakaga, Zuku Classic aha mutwaro 250, Zuku Premium aha mutwaro 350 yegite aha Zuku Erizoba buzima oshemererwe. Nimfutangira program eji yebare kutureba iyo murebe wito wa Tayari West TV ndito Goromak nyapema bwente katekeji kandi nyino kwikiriza kwango nguriyo marije no tarije no yo kwase mukama nwe kamara byona abatungire birungi nshemerwaho nimwe kandi mwatinde kimwe atungire mongere kwe kwasa mukama hamwe no gukora namani abo kuba gukora namani waba ukozere namano ke kwasana mukama buri kimwe cyona kigendaje izoberi ntwenda kureba hanshonga nkuru munonga ebimwe hari ebyo ebimutahana muhurra numureba ebikwatirine nana ebihome hamwe na nembohe imwe bimukweta basebe hati twatunga umugisha muhango izoberi twine argambera Uganda prisons umukuru Frank Baine tumuinaha kandi tujja kuba tugamba munawe abikwatirine nana ebihome hamwe na nembohe tujja kuba tureba nshonga nyingi iwe cyo ine gukora no kureba ngo wagumaho tuwargaho akwa buri kimwe cyonde cyo kwenda kumanya ebyo tahano uhurra nebyo tahano banganisa izoberi ano ijja kuba ano bitunga umukuru Frank Baine nakwakira ahambeho za Tayari West TV yakora ahubwo ariyo natureba umwami Mark we bare kunda ya isa TV Tayari West abarunja bakushira kureba Tayari West TV anashemerwa ko banimwe no ndabe nyonta ko bareba konkimwe at least mundeba kanjire ngo twazaganira na Mark ituraze kwereza bingi ebimwe mutakumanya mbamwe abimanyire bingi mwe no kwebuzaho muzako bamwabiye buzaho deni tugumze mutwombe kihangari yitu abo kuba icome ni kimwe aha bitongore bya government kandi kimwe aha musingi gwihanga icyo bakweta pillar of the state. Okay iyo bari munonga nomanya umwe hari ibintu bitukubantu kurra mbwe n'umuntu abari ngaho ahurire bihome ahurira amanya basebe abitwete mbohe mu Uganda twine bihome bikwingana ki na nembohe zikwingana ki ninga shabasibe bakwingana ki mu Uganda Erizoba twine abasibe abasharire mishango emitware na 232 abakiri ya mishango emitware 3 urwenanda na mwenda abamabanja abitweta civil prisoners abo nurukaga 9 bona wabagita nemitwaro 8 na nabasibe 5 abona mbakingiri nangwa nombe home arumuna nabana abakwijana banye nabo ningabanye nabo bakwijana abo nabo bashika 2 abasiba bakumirwe ombe home 2 bigabanisiwe mu regions 19 kandi abasirikare bako bakumana umutwaro gumwe n'engumina so hingugambra twatuchinaga mwine mitwaro 8 twine mitwaro 8 wagamba abakaza bakuba mbijana abana ningana bazarumba mbijana abana ningana bazarumba chombi akuba wakora umushango inenda tabakoreka ngo banzuzari nibakurita nenda yawe uzarumba chombi wakweza kuzara umwana atayino bugabe bwo gukurra he chombi yes nibagira ngo umwana akshari amatekano gagira ngo umwana nubwo yazirwe kunga yatakashize mwaka gumwe n'eshweka to kumwihari nyina hako ni kubanza yayonka yamarayo so nabwo akozarwa nabwo natikwa kubanza yamara umwaka gumwe n'eshweka hari nyina then kwarahize uyitaba ababo bamutware ababo babura hariho bina bitari bimwe na bimwe nkabya mama watoto bijanye kundire bibe nibwo byaza kuborora katandika bakashuma. Okay
arahenshonga yekwatirine na nebyamagara mu muchomo mo ebyo kurya ebyo kunywa kuba kubyama ize nshongano muzikwata mutezo ekinkwenda kugambira abanyarwanda kandi kikire at least abasibe bitu nibariye mirundi 3 mwijoba kandi imango ahero wahabinye nabariye mu rugumwe umwe no butari mungati list to wito mukasheshe nabanyobushera shaha mukaga n'icweka bariya cyamushana shayi 11 bariya cyaciro barukugarkangahi omuchome cyabo kubyama kutandika kubyama kwenyene kutandika shayi 3 z'ikiro mpaka 11 aho bakwimukiza ebukwatirine nebyo buzanza bininga shebya bukwatirine nabashaho ikirungi ntu buri chome hariho umuntu akumanya ibyo kuragura kugira ngo bari yabarya idara rimwe konkatiri kutandikira idara rya nursing assistant koza idara rya specialized doctors na munonga waza umwirwaro ry'abasibero tweta National Referral Hospital for Prisoners Makshoni Bay ahitine bashaho bakumara ntkwatagana n'amarwara gakubagahirire bhumi nate shaheje wazo mu marwara mingi oza kushanga mwabajwire yero nabo bizire kuraguza hati njabanje manyisa ngo umuchome twine yo sikbe twine yirwaro konka byo bhome bahange bye n'amarwaro abasibe bitu ntubarwariza umunda kandi mbazi tugiha National Credit Line National Medical Stores and Bakutha according to nanka to our level then nabashaho twine staff barengere 300 abakora ubushaho bwunga abakora abasibe n'abasirikari kandi ngo abasirikari bo bakurwara n'abasirikari none barwara actually ruzira twine Makshoni Bay ni rwaro rya basibe then twine staff clinic o staff hospital iri rwaro ry'aba staff in fact na communities therire nibijabona tubaragura okay omuntu ogwari natureba tayari West TV akabera ndakumanya omusebe ninga shembohe nawe n'obugabe taro hatine bugabe no bwako bobasharira ugo kufa eshaye yetakashiri ndubuine ugabe bwawe ngomuntu konko bugabe tukwemarira akubahare byo kuba utakoza kwikiriziwa ko kuzomuchome nubatacikiriza kwigura nkorwije kuzomuchome wahorana kugira ngo zabasha 3 nutekwa ko bano girota no byama zabi 11 nutekwa kwimuka so tungo kubara eshaha yona nabagumana bakubara obanenda bakubarota kwenda nabantu bazakoza kubara twina amateka minja gutugenderaho umuchome agabasibe bayino kugenderaho kwenda kureta discipline so ngo kwegita wane ndabyo kwegita nabakira kunteganisa kumbuze byo kwegita kwabasibe itoko twina ko bambita uyitu tubara kwandikirimo so bobugabe tuburu ubutubone butuburu karababire nabagira to wija kugira ngo tinyo hatiye erijo bani yenda kusibo mtawuni bobugabe tubwini bobugabe tubwini toza kugira to na fer watata nyumu ndekenze kuzika bobugabe nabo tuburu bobugabe nabo tubwini arabaye mbagera ngo omushinja yatayira umukazi w'umuchome ngo numbanza mwamuhamu apana ebyo mu Uganda tibikorwa maramahanga gatarga mwe na gamwe agakubikora konkana byo bigumiri uko kwegite kikugumira ni kimwe cyo kubanza note kwa kubo inde marriage certificate confirming ngo guno mukazi wawe ninga n'umushija wawe cya kabiri obo ushenge buba kuba nibeshemereza mu note kwa kushashura ne nuri ko yashashura roje hati ori yaho buzireza beirore wabana kushashura kubyama n'umukazi kandi n'umutine ndwara mutina yamutweka yamutweka kaninga shoriya yiza yabyama niba kaza kuri yakabyama na muranwa ubwo yayihakana tumwana tuwanje nyunga ndi umuchome so ngweno hariho vuyo abo kuba n'ikindi wano baram abasibe 10 basibe 10 babiri bakwana batunga bagenyi abakutunga bagenyi batunga mu bwinji konga abandi tubakugira bata tubine bagenyi boko batayayira
abo kugira ngo abinje nabone baragoma kagama nakuwa binje bakabiha street nabo wabo tubakomanya ibari nabo bonka tubakwenda kugamba naenda kwararwa umucoma jata ati nyumbire ndu Sudani ni nshubura banyiba bantu kuzana kugaruka kuna bira ry'umucoma na rya kahunga ka government so ebyendya twine mutawana okuya wachewe cyo bamwe bakushira kwe mu rugunya rujya ngo kuri sabantu akahunga n'ibihimba bongera igenda kakabe kikabe cyo kuriya kihanga so hata kugira ngo tuba twine twatoko noku turonde byo kuri tukureba ngo basa umuntu yabirya mugiza amagara njogorenkesha hankezi no wo kutora n'icome cyona muri mbara nakwata abasebe banye ngabajwe kemyenda ya civilian ukazanka hariya ifomu cishenye ninga hariya ngapaka ukayora habasigazi nabo kabatekaho ukateka abasibe banje nankana n'abasigazi noza kugira ngo abari abasigazi nabo basibe because abasibe bono banaba n'abayonjo nibarya so amwe mbarge bagumukira so numba of course abasibe bono gwanga bose of course iyo bari munonga ati arho ubumwe ubukurura nguma y'abasibe batoruka umwe tukahurura abasirikare banyu nabo bagira imicwe mbi ngo gwangu yarigire kwita ari utukurura ibintu nk'ebyo banzo tandikira nshonga anguyo hakaba huki anguyo echabireho of course ate itumukwatire tinga mburzi ako bari mu mikono ya polisi konganira naza kutugambira anguyo kari umusirikare kibuga arukuma abasibe amateka kitugarikiriya ngo wabo nembundu utakaza ndasimu akame mkuminje kahuziyembwa uri aha TikTok umusibe ariyo narabaho tora murebe abo kube mbundu tekora wotakoze isemisho so kuba mushangire nananka ainesimu ruko kumonanka mukamuntu ko kumbuza ati wabo acho inesimu ati nyesimu ndiyo ni marire bizubu byanje ati mwira tukare jimpi ati tinkugiko atkarota chimbire simu nyombe mbundu atarayo tinkugiko hatoriya nuko kwere tata tongo yahika kamwetere bamushinja tweta witnesses then kugira ngo bareta no kumurupressing wo kuyabarebere asharamu yayigura safe nuko kwirukanga yahendera ayisira abantu bane osi akamutera akatera amasasi kunkatega mkwata depute yamwirukanze yamfundirize uriya yirukanga yataha umunanko mu kizimbe kikakira mu toilet niyo yamushangira akamutera amasasi kuyabana ashobora emotoka ya OCA keri nkaho nekintu gacona nayo yagira byamwe amasasi ebyembe hashanga harimo umukazi n'umwana nabo amasasi gabakwata abo bona ngo bakabatwara umwirwaro bafira umwirwaro hata harho Sadin Command wakatwira basiba hakoti tari munonga hatwahurura amasasi gaba amasasi atata basibe baturuka atkanyurukange atubundi nanye nkagera binatangisereza hato kuyaje kugira ati yatumirana nogwe ariyo nashohora baraksi yaheza kwitabiyita ati ni wande bati ni utinka kureka no yamurambika aniko kwambuka rugudo akazo akaduka kemyenda akiyamwe mpare nesati nenkito enkito neza government akasigaho akashuma arwajuwaho hashanga haruho mobile money oba mobile money amutaha mungo amuyahezi amwihireho hagenda we kwaka enyuma ho kacenkaho azuba taho mukabera kwataho mukabera jura uniform no ndese muyeyo nkana yekagumusha ya uniform azuare myende ya civilian ahiruka nembundu konga kwagenda ninje akaza kugenda nembundu ko umutima kugira ngo ninje utakagitwara neza kukwatsa hata na imbunda jinaga hihi ne yabira nagire myenda nuko kutoroka so ni nuko kuteka ho nanka tukagira ngo mtwara mbone miliyoni 10 nza kuzimukwasa so atwire nato dojinga nakoroku Uganda kuyarebere yamuremesa yambuka Kongo konka bitongore bya government na munonge bya security twakwatarana hamwe twaconnectinga na Kongo because kugira ngo anarga mu West Nile tukantu kimangu natekwa kwirishira Kongo and indeed niyo yayirukire so police in the long run ko abaka tukanturebe masimo gakwansana
hati decision ekorwa ngo bakwate abazirebe na girlfriend we bamutusi because bakaba ariyo ba communicating so babanza ba resisting batafsa sometime nko kwiciriza bakatugayidinga tukamukwata tukamugaruza ahin kugambira nyencha kare ningera nibwo baramutwara umukoti bayizobere ya nyencha kare iyo bari munonga mbwenu toka tunjire bwire bugambana utoka marebe kasha kigwe mikono ya polisi akigwe mikono ya polisi abo ko akano utwamukwata tukatwine polisi no kumuhanding over wakamuhanding over na polisi ni tuturo kungato gunu suspect wa mada tukamutwire mukoti wote kamutwire mukoti na tara musibi. Okay. Wanyusia inshonga y'abantu bakuberena benda kumanya akuba ebuze ibindi yo ninkubuza nebyo muntu ogwa ariyo nakureba fakta tariyo najata ha bakato yatunga fende nekinyenda kukimanya umuntu yaba ariyo muchome akafera yo nahaba hoki wafera muchome umurambo gwawe ntwe wafera muchome cyenyini ntweta polisi aho wafera polisi ija ikorogwayo kureba wafamfaki bakwita wayefera so handike bya handika itwaro niye polisi niye kwescoti ngomarambwe bagutwaro mochare bashaba postmortem kwekorogayo of course ebashende hatitwe umurumo gwitu no kugambira benganda zachi zumsibe na RDC na kawu na inspector general of police kumugambira ngo umuntu afire kandi umurambwe twagutwara umuyihanuka yirwaro iryakoba ruturuhiye gwen tujyangu tubantu kozabo na ya umsebe yatwire simu kwakoba namanye simu z'abanyabuzarebe abakwita next of kin hati tutere simu tutero tukonko byaba byo n'umuntu wawe yagirata yafa so ozo mwirwaro bakwereza umurambwe gwawe kora heze ningo takagireyo ojora baha tukhereze ibintu byumfu obane sente obane myenda obane kibyone byakubana nakozese then to bahani ngova wa family bazo muchare bihayo umurambwe bagutwara kuguzika imwe mu kuzikana baba basibe bacika abakuzikana group age emwe abasibe abashariro gwo kufa ningashobora kuteka akaraba kwanka twakwehanikira ntukwizikira aho kiyo no property ya government neba kuzika osi yasheme kutekaho maka akarakodinga confidential ubwanyuma yo kumuhanuka tukamuzika ako bito tukungira bituro byemerire tukora frat tumufutaho simenti ekikwereka ngo utaroho bumuru bamutracingire ngo gwa kazikwa nanga coordinates zibazaro konka yini mushashanya muti hati aroho akashonshore cha president akoze kuba kwita prerogative of mase pardon president na basa kusasura umuntu wena aza na sasura umuntu wena konka yabasharirwa mushango baba mushariri ibaba takamusharire takamusasara kurigirira mu mateka baba mushariri ubumwe na signing agira ngo ababasharira ugo kufa bitwe munonga muherera ryaro kwita ko Rwanda 9 nubwo mwaherero kwita duna president nasiwe nabagamba ko yashire yajunwa nawe byo kwita yaberga bobo obwasebirumbi nibogo bwahasebirumbi bakaba ari abantu 9. Okay. Iwari una tureba jini tayari West TV twine afende beine Frank ubwo nagamberera Uganda prisons nogambere bahome ninge mboke abasibe kashi chome kirumushi kirumwemboke chamwa basibe hati wagambere bahome wagambere abasibe hati okurigera muhendo gwa embohezo watugambera bashemere kuba nabacerana na capacity yanyu yebihome munonga ito capacity yitwa sheme kuba kushemererwa je sheme kuba ntu at least tusubira abantu batakorenge mitware n'enkumina ati mwine 8 kikumayisa ngo hakubira hari omwe arubana ko kana bo kikira kutuletera bizibu ntikira kureba mu ijuzo mu matawuni hatu wazo umfama hitu in space naki
ahubwo kugira ngo abakiriya rumanda ninga shaba batakasharire to kubatwarayo hata baguma be kukumikiro mu ryagama bebihome by'umutawuni naho mwijo kubagura mwinjo umuranga umfamu kubagura kaca hanze ati ejo muriyo n'umugeze wo kushwara cyo muriyo n'umuhombeke naho tukuza kunankanye nakugambira ngunka Rastia, our capacity was 22,000. Ngasha abantu mutware 2,200. Hati ni akuja capacity ne mutware 2,100. So chikumanyisa ngo tutire hebizimbe ningashe biyo byombeko kubasa kuzamu abantu 2,200. Eze byo tibice nabyo ko abo kuba tugendera sente zibo kwa batfire. Twateka yo budget turi kugira ngo twenda kumarekeza ubuce cya congestion twenda kunanka kwayombekera bona bateka mu karamu kwabo ezo bakutereza nzo tukubasa korecho so tujya tweshanga ngwito umukombeke home ntukore ebicweka bibiri ahari 10 ninga 2% konu enamba y'abasebe buri mwaka ne yongera 8% so njo kurebera umujuzo munanga mwijo mwago kucendera ngumana gweyongera umango yongera afende ugwariyo natureba nabo akabena ndakumanya imwe n'umukwatisa muta emicwe umbasarikare banyu ekitongore cy'ebihome cyarahabwa umuramwa uguba kwita discipline owitu wagira indiscipline tokagumayo nkijo mukareba gunkopa ampe akazaho yayesharinga twajati atukuti witu wetu tukubasa nanogo hati nore wawe najyango na yirukanga atakumangutaina hakweshereka hati nabaza kumwigura hemishango yaci konka tunyina amateka umukata waka akakutwara kuba kweta Prisons Act 206 na standing orders nizitugambera ukutuyino kutwaza ukanga vuraba bashubya no kumekinga shuba ngo responsible leadership is in place. Aruhuna nabamwe bakugira ngo ombehomwe hari yo kunyigerezwa namazima. Echome ni chome definitely chome tokaza echome is not a holiday camp hotel picnic site echome ni chome so haraba kutwarizwa kubi tugira ngo kutwarizwa kubi no kugira ngo tubakwicirizwa kore bibakwenda aza wo bakwita kunyigerezwa hati wo kwita kunyigerezwa akoba notagire futaya ninga kutunga holiday ninga kugira nogireyo ahabubuzi bubwawe either bakuvunana ninga umushango gwakusingire so gwakusingire ntubate ko kubangura kubangura tushurire bashoma ibizamu kubukwijore barabaho bashoma vocational training igifani cyeje yo kureba nabo bakugikora so umuntu mutwe kubantu tugendera kubangura basibe no kubongera mu discipline kugira ngo bashohora hero abo mugasho arona na wagamba vocational training arona nabakwija barya bakugu mbabija bose byoma abo bakwija barya bakugu atabone bo tukosa kushomesa batahi babo bomba fundai bo hataba bar professional ya corona kuna nabo nashingira 15 are same skilled nana bo narushanju na 5 akoro gwanje ni wo abatini kitukumanya abapota nemtware ngai nemtware 5 ukwezi uruna koro wakora bari ambakora zingai urkomena abishatu na 5 urkomena na 5 denori no wa 5 abisaba no wa 5 mpunto hata manyako nkaka yakasimo ryono koro busibi kongaka nakasimo hazi yono zireba ngo ne sentenche kunga ko akora nko mwezi na watiristi agura hemyenda agura ho muswachi na tuzikashi agura hakashukari abatakwebasa nanka nagura akafraska so izi sentence bayamba munonga nyiwona rabire ndinachome mukaza akija zirifta yiriba akamja ateza nyiwe nangizire no kwakire sente atabana babingira yishombero ya atunomanya ati baya wa osi nkona bamanyira kuba nyone nimbike sente atumwena osi atwaza kunyamba atemitwari 10 mu gihugu mukazi agent kuka kandi agency yo kayabakari noza no muchome bija bagaraka bakubanzo no muchome so
kandi abonye yenda kugambira amazima ngo umuntu wa inamani shagamere kutambara nacyo tuchoro bikugira ngo noza kugumira aho utine cyo kozire so ukora nkoreze exercise uhindura abiteka teko kuba bakabari ngo ko of course mweno riba hata na wale ba inenkejo freedom yaba taktika teka. Okay. Umusebeyi ya naba kumutaya irankabero yo kutayaya. Abija kumaramba aho bari abantu be araba kucara ku bana bareta sente zino muzitwaza muto. Sente zo tuziregisteringa twineze na wajeta pete cash. Ine register yayo sente na baziregisteringa novunanizwa bwa OC. Kubana we abike sente zo umusebeyi aba nazenda akaza accessinga of course no bana bahandika umukitabo neza kwenda necyakoza kuzikoze akemerundi mingi twikiraza umusebe kwata sente nzikwatwa abasirikare kunkori ya 9 list ya kwenda bagire bata bamukorere abakuba bari niyo kondemu bageta kondemu abashariro gukfa abono mbagita na batayi babo abo ntubeta ba white angel kuba bono bajwara na white tokaba mixinga na bakutoroka so bono baguma bonka no bagambira bonka na bari yabonka bonka na bonka tokabikirisa abakondemu katugamba enshonga y'ibyo bwegese enshonga z'ibyo bwegese embohezi abasebeye umuntu yana ndagumiza mu nemishomo ye nakikorata kandi cyo twamazira mani ate no reba umkwenda kongera harivo yo kubangura kugira ngo abasibe bagira umugasho bagira umucomi twakoze research twashanga ngo abasibe 10 nibo bakomanye kuhandika no kushoma cyenda pe tabakashoma tabakahandika tine cyo bakomanye kandi kuna heru twine program ya universal education so nko kushara mtu kajya tubwene kwenda kubangura kandi umuntu ashomiri takufanka atashomiri so tunko kutandika education program hati ntwegese mirundi nkena twine cyo bakweta functional adult literacy functional adult literacy no kushomesa umuntu yarengere stage zishomero kuko kamweje so kuhandika no kushoma bible now twine formal education twine abana munonga babana bato abako bari nkaza defilement akakwa ari umuseni yatu yakwana akishika senior 1 bamukwata bamusiba so hata ogukwaho umuha chance jitu waba nenda kushoma chance iriya so hazana ngo abinje ati babatire mu amana munonga kandi tushemeza kugira ngo iyo program now nyobone ni nkora masters my section of concentration was the effectiveness of rehabilitation programs ebintu bitukora kubangura abasibe nibikora ninga tebikora ko nagiye kuza ku results zanyoreka ngo abantu 10 abakorwa mu chome bayinjira kushoma umwe wengano wagaruka mu chome abandi tebagaruka sono kandi bari abandi abatashomere bo noshanga 14 ahari 10 bagaruka mu chome abwe nshonga yo butamanya mbwene tamanya no bwijabo bateganisa so to nanga ruko kubashomesa then tuza tugire cyo bakweta vocational training n'abantu abakora amanyanga ninga bakwiba bakujya kugira ngo tabakumenye cyo gukora bone benda kurya ne benda kubaho konka tabakumenye cyo kujya icyo gukora so ati nitonto bakwata tubege soko bija to soko kosye byoma kutekaza kujya kando za sabuni kuruke bibo kugira ngo nyensi yari giro mchumi abaye n'ikintu cyarakore kikamuretera akasente. Then of course in the counseling we have psychosocial support workers awuja ngo kuzumuchome kukana kuteza mutwe hine no kukwenda kuhindura ubwongo so no tekwa kugwa haba kuguba kabanza bakutereza then wabaji so tuine na counseling then tuchira kwikiriza edini zona konka zitariza abafumu kwija gukora what we call ministry kwija kushabisa abasibe kwija kubayamba kumanya ruhanga no manye kiruncha
kyedini edini neshomesa kugira obusingi neshomesa kuba ahurire kugira amasiko hati ibe byona ebyo nibiyamba aha basibe bitu kwenda kugaruka omunteka now of course twongeramo obundi buntu nka za music nanka kugira ngo mwene obwongo bw'omusibe bukakane yashohwire abo muntu w'omugasho. Hariho ebimwe aha bintu ebimukora imwe nk'aba Uganda prisons ebimukora kuba n'umuhinga n'umurisa n'umukora ki ebintu ebyo mbiguza sente zo mu government ninga nizikora mirimo yanye ya ekitongore. Ekibuzo maka cyo wabuza kibonire nti ekitongore cy'ebihome fact twantu wegeragerana na munongo mbyo kuhinga na nebyo kubija turi abantu bamana munonga mukubije mwenda berere products zitu zibonire sigo zitu zibonire za ezebichori za soyabin za sunflower so twine omutindo konkana gurga foundation nergo mukwegesa abasibi hati echo chonkana cyo musibi kwa kuba yayegire icyo gukora kwa kutandikana hikaheru nabona ho kutandikira hazi icyo tuyambaho kugira ngo tabagaruka mu chome kandi abo mukishano shanga abandi baguferirwa bari kuri ya heru no babasa bari kurya za burubandi bazo mu bindi ebyo babergaho then nturwansa ebintu nka okuresa okunywenjaga so nabingi babareta kugira ngo enjaga yabakari ninga amarwaga abakari kwakuza kumara nitwe meze nka mukaga aba yahindukira reba nguno basako bahotine tanywirenjaga no basako hotanyire marwa raifuneba nigumiza. Okay, iwariyo natureba bagita tayari West TV akantu atungo mugisha twine afende Frank Beine ogunwe spokesperson wa Uganda prisons nuwe twine kandi turi tugamba nshonga nyingi zikwatirine na ebihome amwe na nembohe ezibakwita abasibe bitu mu runyakitara nembohe mbweno turi tureba nshonga ezogwo muntu akobakomerwe icome kitwaza kita ezenshonga zona nko kwijana ashobora turi tuzigambaho tureba amagaraga abantu abako bakomerwe antureba maka ndaka kucira ikirimi nyenda abantu tucengane abantu bingi no mucara kutubiherera ngo musibe witari go muchome ko nari go mukadukuru ka polisi abantu abarizo mucyaro bakakwata owa barakushanga mukatomwe barakore kweto bakakwata abo tabaserikare ba prison imwe polisi na za iso na CMI tutukwata okwihahe yatuturukaho nuwe tukuronda imwe muronda yabatoroka atonga tumukwata inkozi yebi hatukora he kwa kweza polisi kwa kweza kukwata ikwandikisa statement bagitwaro wa state attorney akwa rubazo rwa government agire bamfairo kwa kore yambonerera ajohereza atkana mutwaro mukoti kwa kwanga gishaza mwatumushamurika ningo mukazi murika agende amutanari bamuci tanari bamushango nawo konka ebe byona iton tukajirimo ijo bari bakutwara bato mukoti wako mukaguri umaramuza akakushomera umushango akakujya gwaguri gwana gumana jatto kwetaga no kwegamba ho akubanoza kwija kutegereza kozo mukote nkuru uriya ninga yicirza ati nyugo mushango nkagukora hata honoza kuri uniform zahinduka ahari aba polisi nahaza ho prisons so obusibo bwo kuzo witu nubutandikiro mukoti obakote yaburijo bakote masho konka itwo witu tokuza yotine chi warrant kandi warrant nite kwa kwanerga nkai umukoti naba mwe nikira kurana bagamba za narufenya tikaba chomi narufenya was Petro Enanke police station. Actually it was the first CPS ya Jinja bakagitekayo abo kuma damu so ya mero police so ne chome cha police nakadukuruka police chomi chome ne cha prison chome ne cha prison basigara no dukuru baba kufuta yakanya bwanya ako wito nozayo buyomena amanyangu wargo mukoti wa niyori wabo chiyuno tambuzo mushango gwa no manyagora garke mu mukoti
baba kusharra numanya uti muniza kumaramu ubwire bukwingana ki bane emyaka 2 bane 3 rero kunda heze nimba naheze ubusibe bwanje. Twahurana bagira ngo abamwe abakomirwe by'obutegeki numbakoma bonka namazima itwe mayamshango ko kuza ko witu nibeta kiri y'obutegeki hatwaragira ngo riyo wakungamwa abantu umururo kurwana atebone n'obutegeki bagira ko kita abantu bamanyero mu by'obutegeki imwe bamanyero mu by'obutegeki ko kita byo tukubimanye akubantu mango mpeno ko dikirimu kugira ngo wahimba mu abantu umururo kushisha niwe n'orukasisi niwe bakwata weito muntu ningo muntu akafomo muri mukavuyo of course ejo ne yaba mada so mshangeri yo witu kigumira kujoteje njiji ne yaba politician ijiti yaba politician as long as there is a criminal element so imwe n'umwana mureba nko musiba ko zuru mushango tumukumureba nko byo butegeki twine kakwate na ibyo butegeki bye kandi cyo tubantu reba ngo no byo butegeki turangumanya ngogu bamutira mu kashenge wenka bamutandisana nabandi atarameje kuchira kurete bizibu wabano yenda ngo bakushemeze oyine kizimbo munda ukazo wo mufumu no mangu chances zo kufana nyingi aba bakubana bari yone bagambe be bagamba taroho no mwashomere bihomi taroho no mwakomanya ko bihomi bishimkuza kutegekwa ngatorya na maka hatwa na washangaliwe ni nkugambira ukora kuremera mo yawe ya TV ntaka kora huganangwa na radio ni bani boshi no ine chu njoko rebero rya naguruka ya tata no reba atogumanya atotogwe abo bitegeki tabakumufaho manyaci manya yarwara reba yaza gwo muchome anaje muntu narwara umwaka gumwe bo burwiro bwendo tino bo no jangu kurubyo kwitana bo butisiri so mbwenu echome itwe abasibe ntubareba nk'abasibe abakuzire mishango iriyo mpeno code kandi bona wano bareba kimwe abo kuba buri omwine potential eyo kubasa kutoroka ine potential eyo kubasa kuhaminga banywane be twine presidencies aronko mukazi bakamwihaho imakayi siriba futwa mutwara masinde yagwerera umusibe mutahiwe nawe yamwita twamureta ruzara kongo mutogwe tuguterire gutaterire nako gutaterire manyane banga habe mutetaterire no manyisa kwita abantu kubamaraho so ebye bintu byo ko nebyo nabyo no mfaho munonga kugira ngo no bareba ryabasibe nabwe umusibe nabasa kutwaraza ko batahiwe so muntu mugumana bwe muri abo kana mwana bukako bakatabaka kutwara kana nga Prisoners Act ni naho koreka nebice byo musiba akora akaba yakora umushango Lutsi 15 nomsho is amiteine katete mbarasite ubure kutunga meyawe haza kandi twiniye na plots nunje zindi omyanya mirungi amhanda yona erukutaha no kushora muri mbarasi Bushenyi Road omchiyeje $5,000,000 na Kashaka $10,000,000 Masaka Road Robiyenje ya Haspira $2,300,000 na Kanyarye $8,000,000 Kabare Road Omurchece $5,000,000 hamwe na Karamo mukategura $8,000,000 Ibanda Road Ishanyo $15,000,000 na Ibanda Town $2,500,000 no basa kushashara hetreka echa pasenti ya 30 rere zirasugare oshashura hagati ya meza 3 nyabura we ija office zeitumbara Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esimu not mushanju atari mukaga 85 Amity Realtors Limited. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho
Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 nyebiti kubyenda Penkoni yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire amazina ganjye ni Mr Quality ikorwa mu UNBS naija kusyaho obuhabuzi amitindo y'ebintu orukwetebeka gure bintu oyine kumanya ebi waza kugura inyama reba kangwe inyama egiye wagura erije etari mu bintu umucucu ebiti ebyoma nari kintu cyona ecyakushisha inyama waza kugura inyama reba ngo wagura aha butare aho minzani zabo zikebirwe kandi zine stamp ya UNBS eki no kureba ngo nahapima ibishikire kandi no muguzi yatware ekishikire habwe sentesi za minzani shemere kuba zina kapopora kashikire kabambere aminzani waza kugura ibyo kwesiga oyetantere kugura amashita agarumo hydroquinone na mercury ebirungo ebi bikazibwa mu Uganda abo kuba kurugirira akushondoza bikashangwa ngo nubasa kurete kokoro obwaba uriyo buhabuzi ahamitindo y'ebintu natsigarandi Mr Quality okorwa mu UNBS. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. umushango gundi kandi ari no gundi afende twahuriraho ngo mukana mwenda kufurira icomeke cya ruzira nanye nuko nabirebere nkareba debate zirya aha TV konka parliament kahikayayanga ngo mukamwatungira umuntu akuza kubafurira yabatungire na litaka warona hata baro konka tukakora ikintu kiriye heru y'amateka so parliament yo kabireba ko yabitire mutoci yareba ngo YouTube kubasika so ahubwo ngo nabona bonchi bakwata kugira ngo hati wariteka hari ni waza kuza kutaya yonabona so mwe no rero na nabanyishenjo naho bareba ngo yaza hari nabondo basako bakwata ngati nichira kuba comparinga wabara abakuza kitariya nabakuza ruzira abaruzira nababaza mwa bakitariye mirundi 10 akaruzira iziniyara
nugira uti ngatesha hejo nushohora no yirukanga noza yino ugaruka ungesha hejo tokaza kufika kitari waza kukakitaria nubabwizire ubwira mba bwagenzera sona naba bakwa abagamba nshongejo nabone barebe biryo misho afende ni nyenda aho twasigaze bibuzo bike tebibuzo mwene kuyo ntwenda byose tushoborere ako ba kubihindura bibuzo bumwe bino kubikura kama matuga abantu konka no kushoborokerwa itwe nk'abantu aruho ibintu bitkubantukurura ako ba atitwe nk'abanyamakuru nitwira karyabo nkogwa ariyo natureba nitwe marakagabo nitwe twija tukababuruza tukagira theory akahurura nawe yashemerwa aruho tkuba turyaho tukahurura abasebe babariye bokoreye tw'umukoti tukabarinda umukoti bakabura abwakino mbaremezayo kandi babagizire ngo bije no tukubaremezayo pase ata basebe chomeche cyo kureba kinde bizubu byaco nacyo kiryaho noza kuboryaho shange ngo ina basebe bo kutwara umukoti imotoka yacire ifiri hariho ne bihome bingi ebitine na motoka waboriyo nozo mukoti enjura yaciraho so ninga shi obundo musibe yarwara yajatinyo tingwenda kuzayo hatkubaresere no TV na mnonga ebihome bahango ariyo na byatati ngwenda kuntwara mukavyo ka traffic jam nyokanza hangambe byanje kasana baba bihurura nabaro yabaramarize so we nebyo nabyo nebizibunkebyo arone shonga ndije na huri abantu betombuitaho enshonga nko kwagamba enshonga ya logistics obumwe arona abenarebere mbarara bakutambuze bigere bakubatwara koti bakubihayo aza echo no jangu kino kukumara hubwa umuntu yandeba maka yandeba muntu irampingo ndiyo nintambuze bigere ubwabe bwanje numba kasho mushango gubwabire no gukora ibagiye kuza kukwatira manyaware uryo mucyaro hafa mu muntu kareba niwe bizere obe no mangu hina cy'abantu bakumanyaho iwe cyo twire no jangu tubakukimanya so nuko kushara okunyanuka so tukwanuka kashimwe nkaniyo kanibyo kuma twine no ko secho ine motoka kwa ko bero hogitem konga shimotoka kwere taroho umsabara barakuza umukoti ngo motoka itaroho kandi uboro kutambura wikora itugoke bo distance so yaberu wawe ina akachuka ko kubasa kutambura nukatambura kashi nango hate bintu bakaterera ijo baramwaro bute twina basibe butiti bakabatambura kilomita 3 kuza umukoti bakutambura kurga umuchome kuza umukoti kamwabire mukamba gururamo izo muhanda shi kamwe abagenda behembere konka bigumire nabo afende nabandi yo muchome nkagere ndwari gumangine erukukira iyo amarwaro ruganyu n'abashabo banyamana n'umukoraki twara umwirwaro rero ya government ninga tware byare man ko faringa Maxon B niyo kutwara murago mengo kiburi hona hayo kureba ngo nho shame kucera niyo kutwara so our government niyo kubanisha shora abo kamutaru kubi pora aho kana mugezaho konga twine bugabe boja ngo manyare kuri umusibaze bwaza hero aze kujanja amanyo mu passport so no mukuba no mutwara nabwe no mutwara mbwerinzi bw'ikikaca higo nawe nagumari yo musibe no mwere muri no mujanja iwariyo natureba uri atayari West TV twine afende baine Frank turiyo tugezaho kureba nshonga nyingi akandi naye bari kushobora abo kuba mwari yebe nani nkubuza nizo nshonga zenyine z'abantu batwirene benda kumanya nyenda kubuza nanshonga umuntu yanda afuta Uganda prison zinakorata twine categories ningashi amadara 3 idare ryo kubanza note ko kubohereza senior yakana oine mu credit sina ningaza AB then uri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30 then ufune barahazawe za LC ezikoreka ngo uri umuntu umurungi ufune ndanga muntu yawe koreka echori then twaiza ku advertising akababuri nanka gukora recruitment to advertising abantu bahandika amabara tugasotinga tureba ababishikire tureta za machine tucekinge bya nasa tucekinge byankahi so abakoza kushushura muntu waheza then tubeta umwanya gwemwe nanka myanya itari yemwe tubakoza interview abasinga tubateka medical examination
batandika training namwe n'ubwe twine ekikose ekirache kushohora kitwire kitaryoku na ureva ya kabiri nabine diploma waine diploma no za kushohora nakabare kamwaka akache habo abo mbabo nabo procedure ni yemwe ba applyinga to shortlistinga baba subjected to oral interview na written then bacheza abaza medical check up to confirm because training is a very hectic thing for staff. Muntu yaba ine ndwara umanye mukaza akurize ibyo tukubyikiriza then ocheza procedure ni yemuzo mukampo na wabine degree ababona bashohora bino bare ubushatu buki abitweta cadet ASP hatbo notikwa ko bari graduate kandi uri kufitinga umu application letejo aho kugwa uri wa science uri wa arts uri doctor uri ki ibi byona no babiri aho mpako ongana bo byona notikwa garakayo ubona oyine barahaya LC sayini njoro RC3 chairman account sayini njire gisu then nayo bagirebera account bantu wenda kumangu tukoragana n'abantu bakwetegereza abatakwetegereza ntwatse koragana nabo arohaba kuba abatayiro mu prisons ukashanga tayine ho bukuru bwona tayino kabare tayino ubwo no wasiniye yakana ogwe nikimutwarira bwire kikugira ngo nawagire yunka kabare mwine training netwara mezi mwenda tuwania then atandika akora konkaburi mwezi mukaga reporters zibana zihandikwa aha muntu wena anamnonga okay aba rukurutu wodana wodress so baiza kunanka gumana bahandika na barebo kokora na discipline hato batandika bakupromoting obaranze koporo sergeant chief 3 chief 2 chief 1 principal officer 1 principal officer 2 then ozahe assistant superintendent senior assistant superintendent senior superintendent then ozahe ya assistant commissioner senior commissioner assistant commissioner general deputy commissioner general na commissioner general ebyo biriyo muka biriyo myaka promotion nene inde myaka eshatu indavu kurga promotion wokuza handisho icyo munonga nano inde myaka eshatu kugira ngo warga idara rumwe wazaharindi icyo munonga okay iwari natureba yebare kutureba kandi twenda kwebaza Frank Abeine umugambirizi wa Uganda Prisons wa Embohe n'ikigambo cyite cy'kumanyisa abasibe nuwako bagambirira ekitongore cyona na nabakerumu akandi atwereza akayire twaganiraho nawe antwenda kumwebaza konka tutakagenzere oyineyo iwe nkiwe cyo kwenda gambero gwa riyo natureba akwa ibikuciro bwingi ninye nani bikubuza okimwenda utumanye nikimu nti ebintu nibyinje bitukozire ryo mbihome abantu nabaryana babyama nabayarabazanza abana bagira konka ngijo barimo ko nashangira ekipando mu national park cyo kugira ngo wild animals are good but remember they are wild so echome ebikoro bikweta gakora tubikozire konka cyo ino kumanya ngwe chome wabana obasa muntu wanje muntu warahanga we cye hari no mwijo no waguhurura nguriyo tukira kunga abantu kwija konka twakira bagira bata abata ware waza kukora bitine mugasho bakakwata twara witino mabageta University of Understanding twihindura tuteko factory setting no baji so umuntu akakaye cyurunje namunonge minyeto ayi hare chome minyeto mwegende sereze ebenagana mbitwara mu ngaro hati wachikozero beno manyangu notekwa kuchishashura nabakwenda noreba ubwirukiro tugaciro
angu iyo tumureberagerezeho kwiruka unga byamukiza amani araba tugizire ngo hari abantu bamwe umwe no babarekura babashaba ngo bo babe bakiriyo abantu nicabaho na ncarambire ho mirundi nkesha twena norekura umusibe ajya nyoti ingugenda mundeka mushohoza hero mutambika hariya irukangaza nka polisi ayibaho se koko ukiburiyaho umwecura iyo shasha kurisase koko atanyoti ine inguzanywe namanyango atanaza kubeshengereza tumukwenda kunkwata kundeka ha sukanyo kankoro fayingi nyuwe nyije bamugaririyo abase kurya akahunga nake ye bare munonga iwariyo natureba ntwenda tukangira ntwija futunga ogundo murundi atwite afende Frank Baine akandi ongere kushobora anshongezi kwatirine na nembohe hamwe na n'ekitongore echa Uganda Prisons nuwa kukigamberera kandi akigambiriro wire buringwa mbweni to twamureta ibinji yabigamba kandi waze ho kahurikizani wari unahurikize shaheji ni abo kuba ntureka information eji ya YouTube amkutwitu yona ya Tayari West TV ekikuba isangora aguma no murebo bwire bwona waenda kumanya uko bayagambana n'inshobezi kuretera abantu bazombehome ukuba kubatwarizana nebindi kebyo so cyo kwenda kumanya cyona no ija kuba anoza ho no hurikiza no urebe gambo yabiyagamba mbweno antwenda kumwebaza omukuru Frank Baine kandi yebare kutuhereza kayire nkaka tukagezaho tukaganiraho niwe nyenda kwebaza abana nabo aba bari ya kamera Romande Atenyi amwe na Jonan mwebare munonga kandi naba bari yo production aba bari mu control room na nabandi bona bakora mu muhango kureba program eji yakushibwaho nyenda kubebaza ndi Togoro Mark Nyabihemu arinde mukama.